Si Santo Niño maoy tighatag sa mga grasya nga atong gikinahanglan kay siya Ginoo man. Muna sa atong ebanghelyo, dali ra kay niyang gihatag ang kaayuhan sa kamot nga di na matuyod sa usa ka tawo. Apan dunay mga tawo nga lisod ayuhon ni Santo Niño. Kinsa man? Hindi man mo mutingog, wa mo maminaw si Ebanghelyo. Kanang parihan ninyo kinaiya, pangutanon dili mo tingog. O na diri nangutana si Jesus sa Ebanghelyo, unsa may angay buhaton sa adlaw ang ipapahulay? Sa tiingon, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Ang say gisulti, apan wala sila mutingog. Mao na. Muna lisod ayoho ni Santo Niño kanang dili magtingog. Unsa man na sila? Gitawag na diri sa Ebanghelyo mga gahig ulo. Nagahig ulo. Gilingian na imong tupad. Na kumusta man ang imong humok o gahi. Ang tanawa. Ay, magahi kitag ulo. Ana diri sa atong unang pagbasa, si Abraham mihalad og mga pasalamat ngadto ni Melkisedek. Kay si Melkisedek mao ang pari, inilang pari niadtong panahona, pero ningkalit lang siya tungha. Mao man ni kinaunahang pari tingali kay si Abraham sad mo'y atong unang amahan sa pagtuo. Siya sad mo'y na-recognize nga pari. Nya kinaiya na gid na di ay sa una panahon pang Abraham nga ang mga tao muhalad gyud ngadto sa Ginoo pinaagi sa pari. Nya kamo muhalad mo ron. Kana ba klaro ang tanan nato. Aw danang uban maingon dahil ngano mo nang inigmisa mangulikta manginang namo gi mangulikta. Kuan gina siya normal gina requirement nas Ginoo panahon pang Abraham nananang paghalad niya ako lang nang gipunag jutay baligyag slat. Kana inana ba? Ana kay sobra-sobra diha ipalit. Kay ngano man matud pa ni Hesus unsa may itong buhaton, ang pagdaot bas kinabuhi o ang pagtabang? Kana mo na ibutang sa unahuna. Pero ang mga gahig ulo unsa ilang ginahuna? Ang pagdaot kinabuhi. Mao na nga si Hesus nga nag-ayo sa masakiton, nagplano na noon sila nga ilang patyon. Kana mao nay kinabuhi sa mga taong gahig ulo. Kana bang dili nila ihalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mao na kining pagdebosyon nato ni Santo Niño, dili unta ni mo resulta sa kagahi sa atong ulo. Kanira basang makadawat og mga grasya sa siging ampo ni Santo Niño. Naaman ko'y daghang nailhan, mga bagong graduate sa kurso nya, mga ambisyon nga maka-abroad, mga seaman musakay og barko. Hala pagkabuutan gyud sige gyud adtog Santo Niño kada Biyernes nya ingon aning mga pista senior kumplituhon ginang siyam ka kanang sige na nobina musakay pagid anang fluvial parade mo prosesyon pagyud kana bang kumplituhon gina nila kay dunay gipangayo nga maka-abroad gyud unta makasakay og tuod man di man gidaw si Santo Niño ming hatag nakasakay nagbarko wa dangatig tulo ka tuig na adik na sa tari sa sugal pero tinang sugarula hangtod pa anang sana online sabong na nga adik na din aga ni hapit mo simba inig anhi dinhi inig naog nagikas barko tu adayos inom ngita dayog asarong dirbe asarong sugal. Unsa iyang gigamit? Ang iyang nakuha nga grasya gikan didto sa iyang pagtrabaho nga pinangayo niya sa Ginoo pinaaging Santo Niño.
O na kabuang na to. Naasay mga asawa nga mga nurses muadto sa gawas nasod kay para kunos kaugmaon siyang pamilya. Ang resulta pag-abot dito nangabit ang banas ang nahibilin diri nangabit. Nga bungkag ang pamilya hinoon. Nga naman kay wa man gud gihalad balik ngadto sa Ginoo ang mga grasyang nadawat. Malimot din ta ba? Mao na ang gahig ulo. Pragud anang yuta nga gahi madutlan bagod na og kaning aning tamnan nimo. Nay mo tubo diha. Wa oy. Dahil gano, lingian ang imong tupad. Ing na sige kaghalad sa Ginoo. Mutan ako na, sige kaghalad. Kanang imong bana, imo nang gihalad sa Ginoo, o imo nang giangkon. Naman ta, ato maangkonon, imbis nga tong ihalad, kana man kung imong ihalad, pasabot, dili na ni ako, imo na ni Lord. Na si Kristo gihalad ni Maria o ni Jose dito sa templo. Punos gyud ilang ihalad, ibalik sa Ginoo. Si Maria iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa Ginoo, sulugoon ako sa Ginoo. Ana sa don data ato sa tang ihalad. So mailhan kamo karong una nga mitambong ani atong nobina ug mobalik pamuugma pasabot ana gihalad ninyo sa Ginoo. Pero mga wa gani mo ugma sana kapoy sig balik-balik o yan lang sa tay katapusan. Mga buangon mo labi na yung imong pakapinan sige taga tugastok estanan pliti pa sa balhabal baron mga buangon tayo nakaron ako sad isipari unsaon man ako paghalad ngadto sa Ginoo unsaon man nako, naambot lang nimo pa rin pare kamay pare diya. Oy kitang tanan pulos ta pare. Nya unsa man paghalad sa pare ngadto sa Ginoo ang pagpuyo sa kinabuhi sa kakabos mo na among mandate threefold kaning evangelical counsel poverty, celibacy or chastity and obedience. Mo na amo. So kinahanglan ang pari sama ni Melchizedek pobre gyud. Anang kabos ba? Aron ang community, ang parokya nga iyang gialagaran mahimong arang-arang mulambo. Nya modelo ni siya sa paggamit sa atong grasya dinis kalibutan. Muna si Kristo nagpuyo gid siyang kabos. Wa siya ikadipinsa nga kwarta sa iyang kaugalingon, wa siya magtigom og mga armas nga igugubat para ipanalipod siyang kaugalingon. Wa siya maghimog mga sundao aron mukigubat sa iyang mga kaaway. Kay gasto kay nastanan. Mao nang pagpatay na nila ni Hesus, pagpatay nilang Santo Niño, wa gid sila naglisod. 30 pesos or 30 coins ra ang ilang ikinahanglan aron mapatay si Jesus. Ilang gisubornohan si Judas. Wa gyud resistance. Nga naman kabos. Ug mao ni ang kinabuhi nga angay natong puy-an aron mahalad sa nato ngadto sa Ginoo gyud ang tinud-anay nga paghalad. Kinahanglang mahimot ang kabos aron mahimong dato ang katilingban nga atong gialagaran. Unang pasalamat sa mga tao nga mialagad sa atong simbahan. Ako mong taga-update sa nahalin sa atong mga slots. As of yesterday, ang atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para sa ato narong gasugod ng pagtukod sa atong kumbinto na das Luyo. Dili Luyo, das Kilid. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 17,582 ka mga slots. Pakpak, salamat kayo. Nahinay gyud uswag. Naapay 37,418 ka slots nga available. Tag 1,000 ni per slot.
Ang sa ato sad nga special slot nga Santo Niño's Joyful Power is in JP. Aron makabaton tag Joyful Power. As of yesterday, nahalina na ta og 4,290 ka slots. Pakpakyapon. Naapay available nga 10,710 ka slots. Tag 100 pesos ni per slot. Og mahurot nig palit, matuman ang atong pangandoy karon nga niining pistaha, manghatag tag mga bugas nga 5 kilo packed rice para sa atong mga pamilya nga kabus kaayo, kategory D sa atong parokya, mga 500 kapin, mga 550 ni sila ka mga pamilya atong tagaan. Di lang sa nato iapil ang kategory C. Kuano niya sa ato sa dinhing mga activities, sa atong motorcade kada adlaw, o sa atong itabang sa mga kapilya, ato ning giagi contest, pero di na nila ma-withdraw ang ilang mga daog kung wala sila project sa kapilya. Nakabantay mo sa atong mga kapilya din sa atong parokya? Nakapasiplat mo ba? Awa? Ni arang-arang ba o bati? Ni arang-arang, no? Mansad mo yung lakaw-lakaw tungod na anang atong contest ana tabang na sa kapilya aron mag-anam og ka dili lang ang ato dining parokya nga simbahan nga murag mo nindot-nindot ang naong hasta sad ang mga kapilya kay ang kapilya mao man na siya ay reflection or kanang representative sa parokya didto sa gamayng katilingban sa sitio or sa barangay. Una, ingon ani ang nahitabo sa atong paghalad ngadto sa Ginoo. Una nining atong kapistahan ni Santo Niño, atong pangayoon nga dili unta mukuyos ang atong kamot. Kanabang dili matuyod aron pagtunol ba? Ay kana magong kuyos og kamot kanang sigilag kumkum, di ana ba? Murag paralyze. Taga ito dito, di ko. Ana, isa itunol, di ko. Nakuyos imong kamot. Ni kongkong pero gayuhon as Ginoo kusog na kay ka matunol dara pader slat katawa din ko ayay naayo na gitawon ang kamot no pero daghan jud kay dinhi nga bisag ang sibot ito yung mana lang gyapon anay usahay mo hinay-hinay sa kog ayay natulid naayo na naayo ang imong kamot sige manindog na ta kadto mga dili kuyos og kamot atong